Мынакей түп району, центр түп айылы. Контрабанда. Арақ. Şu Жанар магазинин арақ түшіріп атқан жерден қармалды. Мына курьерлер. Мынакей фирма. Атайын налоговый инспекторларды түп район ички иштер башкармасынын бөлүм инспекторларын кошо чакырып мына аштырып атабыз азыр. Ана 0,25 деп. Мына подделка турабы? Жок, эми бул подделканы эмес керек, бул 0,25. Несоответствие, да? Первый номер. Топай. Стой. Так, 0,25. водка Атилла, Бун. Ясно, да. Так, 0,25 дейді. Несоответствие. Бар эле ошондой. Чоко, башын. Мынакей бардыгында ошо 0,25. Ай, топай.